Еден од најпознатите светски виолинисти, Стефан Миленковиќ, во моментов е во Скопје. Почнува да свири виолина на само 3 годишна возраст, а во меѓувреме успева да свири дури и пред папата. Тука е дојден заради концертот со Македонската филхармонија. Стефан, здраво! Здраво! Кога пристигна во Скопје, имаш ли малку време да се одмориш, да се прошеташ, да се навикнеш на македонската клима? Па мало, бога ми, лако je naviknuti se na ovu klimu, moram da priznam, jer sam pre 5 dana bio u Rusiji i bilo je onako zima i sneg i to, a pre 2-3 nedelje u Americi su bile najveći mrazovi u zadnjih 50 godina, tako da je u Čikagu bilo skoro minus 50 u jednom trenutku, tako da navika nije problem uopšte kad je lepo. Vreme, da, imam možda malo više čak nego inače. Obično baš nemam nikakvog vremena, nego dođem pred probu, proba koncert i vratim se. I to je to. Ili nastavim dalje. A ovde sad imam dan i po, tek su sutra probe, tako da osjećam nekako da se lakše diše, da ću videti par prijatelja čak koji imam tu, eto. Дали меѓу тие пријатели Владко Стефановски со кого сработувавте? Изгледа да с ним неću moći da se vidim jer je zauzet i on i ja, tako da izgleda, a on sutra putuje negde, mislim za Zagreb, pa možda se nećemo ni stići videti. Луѓето кога доаѓаат во Македонија обично секогаш викаат дека сакаат да ја пробаат македонската храна. Вие тука доаѓате често. Има ли нешто посебно што ви се допаѓа од нашата традиционална Pa храна? znate šta, ja prihvatam obično za koncert honorar u vidu para ili nutele, ali može i ajvar. Tako da, ako neko ima 100 tegli ajvara, sviraće bilo šta. Свирите на виолина која што е стара скоро 250 години. Претпоставам дека нема вредност, дека е бесцената, меѓутоа, дали знаете приказната, како настанала, кој свирил на таа виолина пред вас? Pa ova violina ima tako malo neobičniju istoriju. Svaka violina zaista od tih starih ima svojstvenu istoriju, ali ova je bila u jednoj francuskoj familiji preko 50 godina i ona nije svirana 50 godina, tako da kada sam je ja uzeo pre skoro 2 godine sad, ona nije svirana uopšte i nije se znalo za nju, iako se praktično znaju sada svi ti instrumenti gde su i kod koga su i koji je imao ne samo danas, nego i pre 50 ili 100 ili 200 godina nekad. Tako da je ona sada zavedena u sve knjige, na svim je listama i tako dalje, tako da je njena istorija misteriozna. Ona je, znači, iskrsla iz tame istorije iz te jedne familije i sada je došla na svetlost dana i evo svira se, tako da, ne znam, najsrećniji sam čovjek na svetu, jer to je spoj i šansa koja se retko dešava u životu, da nađete takvog saputnika u životu. Почнавте да свирите на неполни 3 години. Дали после, скоро 40 години поминати со виолината, ја имате се уште истата страст кон музиката, кон виолината, кон свирењето? Pa, rekao bih da čak imam još više strasti, jer u početku je to jedna igra, onda se to produbljuje, onda prolazite kroz razne faze upoznavanja i muzike i instrumenta i naravno samog sebe. Tako da mislim da treba dosta dugo vremena pre nego što dođete u jedan balans sa samim sobom i da onda zaista 100% saživite sa svim onim što radite. Tako da mislim da sam imao i uvek sam imao strast prema muzici i violini, jer bez toga se ovo ne može ni raditi, ali mislim da sad su mi veoma jasni i razlozi zašto. Neki su svesni, neki možda podsvesni, ali nekako rekao bih da taj intenzitet nije posustao, čak što više, samo se produbio. За некој да стигне на светско ниво како што сте вие, потребен е и талент, меѓутоа потребна е и напорна работа. Што мислите дека превагна кај вас, што беше посилно? Pa teško je reći, jer uvek je to pitanje da li je talenat ili rad, ili koliko talenta, koliko rada. Potrebno je jedno i drugo. Ne može se jedno zameniti sa drugim rečima. Tako da svi koji su dostigli neki visok nivo u bilo čemu ili najviši nivo su imali i talenat, jednostavno jednu vrstu predispozicije,
a uz to je onda dodat enorman rad. Bez toga taj talenat ne može da se razvije, tako da je potrebno jedno i drugo. Колку часови дневно вежбате? Pa, znate šta, kad mogu, kad je sve onako kao mirno, što je veoma retko, 2-3 sata dnevno bi trebalo da je norma. Bez toga zaista je teško, ali sam znao da vežbam i 8 sati i 11 sati dnevno, a nekada ništa, zato što ne možete ako putujete mnogo, ako ste umorni, jednostavno takav je život. Tako da umetnost je, veština je u stvari znati i kako vežbati i vežbati dovoljno i znati kako opstati kad ne možete da postignete optimalan trening ili optimalnu pripremu. To je isto sastavni deo ovog posla. Се сеќавате ли на првиот концерт што го одржавте? Вие бевте дете, на емоцијата, имавте ли трема? Ме интересира дали сега кога излегувате на концерт, дали понекогаш се јавува трема? Pa, sigurno, da. Trema uvek postoji. To je isto nešto sa čim živimo i jednostavno naučiš da izađeš na scenu bez obzira na taj osjećaj. Ja se ne sjećam konkretne neke treme, recimo, od tih prvih koncerata, ali se sjećam jedne situacije gde ja mislim da sam možda imao zaista 4 ili 5 godina i to je bilo u toj osnovnoj, u stvari, nižoj muzičkoj školi i onda je bila ta jedna devojčica neka koja je bila malo veća od mene, ali koja se meni dopadala. Ja ne znam da li ona imala 7 godina ili 8. I uglavnom, došlo je vreme tog nekog koncerta koji u stvari bio kao javni čas, gde su se razni studenti pokazivali sa par minuta muzike. Ja sam ušao u tu jednu kućicu gde je bio taj čas koja je bila puna. Kako sam ušao i poklonio se, ugledam nju koja sedi na tom nekom stočiću ovako i gleda, znači sluša taj koncert i ono čega se najviše sećam je to je jedan strašan osjećaj stida, odnosno odgovornosti što ona mene, svi ovi drugi ljudi što su sedeli tu, uopšte me nisu doticali, ali ta jedna osoba i ona što je to bila ona, onda mi je zaista bilo stalo da sviram dobro. Eto, to je taj jedan od prvih osjećaja koncerta koji se sećam. Ali trema i nervoza to je nešto, strah uopšte i ta odgovornost koju osjećamo pred nastup, to je nešto što je normalno i kao što je rekao jedan moj prijatelj, padobranac inače koji ima, ne znam, 15.000 skokova, rekao je, pa ja i dalje osjećam leptirići u stomaku pred svaki izlazak iz aviona, jedina razlika je što sad ti leptirići lete u formaciji. To je ono kako mi izlazimo na scenu. Вие кажавте во неколку интервјуа дека сакате адреналин, дека скукате од падобран. Какво е чувството? Не, ја не сакам адреналин. Ама скукате од падобран? Meni adrenalin ništa u životu ne znači jer imam ga i previše i dovoljno sam ga imao u životu zbog koncerata. Mislim da je taj adrenalin užasno jak i u suštini taj osjećaj mi ne treba. To je više jedna distrakcija, možda bežanje na neki način od mašine, obaveza, rada koja me rastrese onako i jednostavno me taj akt skakanja stavi u ovaj trenutak. I ja bih rekao iz poetičnih razloga, ako je to moguće uopšte. Nebo nekada se predveče čak vide malo i zvezde, mesec, letite svoje telo, to je jedna romantika, opet ima kao ritam tog akta, podsjeća malo stvari na koncert. U suštini, mnogo je pripreme, mnogo je kontrole, mnogo je koncentracije, mnogo je svega i onda ima jedan trenutak kada vi izlazite i nema više nazad i gde onda ste potpuno u tom trenutku i potpuno ste slobodni, tih minut slobodnog pada i onda se otvara padobran i vraćate se na zemlju i u suštini to me na neki način podsjeća na koncert, možda, pa to je za mene odmor. Čudno. Какво детство имавте? Од денешен аспект, дали ви фалеа, например, излегување со вашите врсници, жмурки, бркање низ населба, меѓу вежбањето, колку имавте време да бидете дете? Pa bio sam, za to su zaslužni
pre svega moji roditelji, jer su znali kako da balansiraju to. Tako da sam ja imao školu, onda, ne znam, domaće zadatke i onda jedan segment u danu je bio posvećen violini. I to sam ja shvatio kao normalno jer je od uvek tako bilo. Nije mi padalo na pamet da to ne rade i drugi, recimo. I onda, kad završim sve svoje obaveze, mogao sam da radim šta hoću. I onda sam nekako se rastao s tom idejom, s tim ritmom. I činjenica da možda tih par sati, 2-3 sata kada bi se moji vršnjaci igrali negde, ja nisam. Ali zato kada su oni bili u školi, radili zadatke i imali obaveze svoje, ja bih bio nekad na turneji u Australiji ili u Americi i video i uživao u stvarima koje moji vršnjaci nisu imali prilike tek tako da vide. Tako da mislim da je opet sve to na kraju izbalansirano. Вие бевте буквално што дете бевте миленик на публиката од Вардар до Триглав. И вашите настапи, вашите концерти кои што се дава на телевизија, луѓето седеа и ги гледа буквално семено. Дали ви недостига некако тоа време? Дали сте југоносталгичар? Pa nije toliko, ja mislim da je to bilo zaista divno vreme, to je ono što sam ja video i proživeo. Bilo je mnogo pozitivnih stvari. Sad, pošto i dalje putujem na ovim prostorima i dalje vidim sve te lepe stvari, jedino što su, nažalost, onako segmentirane. Znači, države su svaka za sebe i te podkulture, u stvari, i tradicije balkanske određenih podzemlja su malo podeljene, ali šta ja znam, istorija, naš život je dosta kratak, zaista, ljudski život. I onda kad gledamo promene, nešto što se desi u 5 godina, 10 ili 20, deluje kao užasno drastično i dramatično, ali u stvari u nekim istorijskim srazmerama ništa nije večno, tako da svi koji su sa ovih prostora, mislim da su na neki način navikli na ideju promene, da prihvate tu ideju promene i da uzmu sve ono što ta promena pozitivno donosi, a s druge strane da shvati kao činjenicu života sve ono što možda nije tako pozitivno u tome. Tako da idemo dalje, a kažem, pošto sam mnogo na Balkanu uopšte, onda nekako zadovoljavam. Nisam imao onako jak osjećaj jugonostalgije. Вие свиравте и пред председателот Реган, и пред Михаил Горбачов, и пред папата Јован Павле II. Сепак, кој е најдобрата публика што ја имавте? Дали се сеќавате посебно на некој концерт кој што го прераскажувате, кој што ќе го памтите за секогаш? Pa, znate šta, ima nijansi definitivno u publikama. Ima različitosti u publici, što zavisi malo od temperamenta, zavisi od mentaliteta. Ali, ako gledamo, to je samo kozmetika u stvari, jer kako neko ispoljava emocije. Da li neko plješće jače ili tiše, ili se dere ili ne uopšte, ali suština reakcije je u stvari ista, zato što ja mislim da je suština zašto ljudi idu na koncert praktično ista. I onda kada vide, čuju nešto dobro, kad im se to dopadne, moj zaključak do sad je da ljudska bića praktično uvek reaguju isto. U Japanu, recimo, oni plješću, nema niko da kaže bravo, recimo, ali oni samo plješću ovako i nestaju. Ozarenih lica, osmeh i tako. U drugim delovima sveta se viče. Svirao sam čak prošle godine na indijanskom rezervatu plemena Navajo, gde violinu praktično nisu čuli možda nikad. Znači, onako, potencijalno i jedna zategnuta atmosfera. Ali nakon nekoliko dela i kad su upoznali malo i mene da, stvarno dolazim iz jednog drugog sveta uopšte i otvorenog srca, reakcija je ista. Njih niko nije učio da slušaju klasičnu muziku ili kako treba da se... Ne, jednostavno ljudsko biće. Tako da za mene publika je praktično ista. Svuda. Ako je dobar koncert, reakcija je uvek pozitivna i to je to. Живееме во време кога
класичната музика некако ја слуша одреден број на луѓе, а барем на балканскиве простори доминира турбофолкот. Какво е вашето мислење за таа музика? Turbofolk. Pa, znate šta, ako neko konzumira nešto, ne možemo kriviti taj produkt. Niti ljude, čak koji ga konzumiraju, bez obzira šta je. Tako da ja mislim da sve dok, ako ljudi to traže, onda očigledno to nešto što zadovoljava definitivno jedan aspekt ljudi na određenom prostoru. E sad, mislim da ono što nije produktivno, to je da postoji samo taj aspekt. Odnosno da nemate izbora. Ali dok ima izbora, da imate i turbofolk, ok, ja ih cenim kao velike profesionalce, recimo, jer ta industrija je nevjerovatno razrađena kod nas. Nek bude i džez, nek bude, naravno, klasika. Sve to nek bude na paleti ponude, neka ljudi izaberu sami šta im se najviše dopada. Ja mislim da bi svako trebalo da proba različita jela, znači muzička jela, pa može da kaže, ok, ovo sam probao, ali mi se ne dopada. Ali možda nije najpametnije da nešto nikada ne probate, baš zbog predrasude. To je možda ograničavajuće. A каков тип на музика слушате приватно? Pa, moram da priznam da ja sam svaštojed, tako da slušam svašta ili ništa. Recimo, uvek sam volio grupu Queen, pa evo sad, pošto je film Bohemian opet, Rhapsody. onda sam se vratio opet na Queen i dalje, tu mislim da je najgenijalnija ipak grupa svih vremena, barem za mene. Onda imao sam fazu Eminema, obožavao sam Eminema, pa ne znam, Lady Gaga, pa čak moja žena kaže da sam najveći kreten, ali recimo ja volim neke stvari Nicki Minaj. А македонска музика? Pa, Makedonija ima najbolju muziku u stvari od svih, od celog Balkana. Po meni to je izvor. Po meni je to izvor ritmovi, harmonije, energija, melos uopšte, znači to je najlepše, tako da apsolutno naravno volim i makedonsku muziku, ali ne mogu da kažem da je slušam, da imam neki CD sa makedonskom muzikom pa je stavim i onda kao, ali uvek kad čujem nešto, to probudi instant kao jedan feeling, uvek. Дали помеѓу сите концерти, турнеи и патувања имате вистински време за себе? Pa da, imam i naučio sam jednostavno da menadžujem, da raspoređujem tu energiju, da čuvam, da štedim, da onda koristim, jer cela stvar je u stvari taj menadžment ličnih energija i napora. Tako da imam razne, mislim, radim jogu, vraćam, ne znam, onda razne vežbe disanja, hladni tuševi, preporučujem. Imam mnogo metoda da nekako vraćam telu u balans i onda, i naravno kada imam vremena za sebe, posvećujem se sebi, ali kažem, to je već toliko integrirano sve u moj način života da ja mislim, ono kako većina ljudi shvata vreme uopšte i vreme za sebe ili radno vreme, to je kod mene dosta izvitopereno, tako da ne znam. Колку интензивниот начин на живот што го имате, па од друга страна влие на вашиот брак. Вашата сопруга исто така музичар. Дали доаѓа со вас на турнеи во работата, верувам дека ве поддржува, меѓутоа, дали повеќе време поминувате заедно или одвоено? Pa, ipak zajedno. Ipak da, jer da nije, bilo bi malo smešno uopšte to smatrati pravom nekom vezom. Ali je činjenica da smo navikli na to, na taj ritam, na način života i da ona ne samo što razume ono što ja radim, naravno, nego podržava u svakom smislu i mislim da je to najvažnije u stvari.
da taj ritam koji nema ritam, da te rutine koje nemaju rutinu, da su shvaćene na pravi način, onda sve može, ali isto to je isto pitanje organizacije, samo da organizujemo vreme, tako da ona ne može stalno da bude sa mnom, ali kad može i koliko može nastojimo da ipak ne pravimo prevelike pauze i to. И за крај, кажете ми што ќе понудите овој пат на македонската публика, што ќе може да слушнат сите оние што ќе дојдат да ве видат со Македонската филхармонија во сабота? Pa program će biti atraktivan jer mislim da svaki program u suštini mora da bude na neki način balansiran, da ima i raznovrsnost i da ima energiju i da bude i popularan, zašto da ne, trebalo bi da zadovolji što veći opseg publike, opet da se ne ide u neku komercijalu i da se ide u nešto, ili da se ide u nešto jeftino, nego da bude jednostavno jedan dobar paket, balansiran. Ovoga puta smo se odlučili na upravo tako jednu mešavinu, ne znam, od Vivaldija, znači tog jednog venecijanskog baroka i kao šampanjca muzičkog i dva njegova godišnja doba, znači proleće i leto, koje su možda i najatraktivnija, do virtuozizma i violinizma 19. veka. U suštini Carmen Fantazija, Pablo de Sarasate, ciganski napevi, onda Paganinijeva Campanella, znači to su sve lepa, poznata i teška dela, u stvari koje treba ipak i odsvirati za violinu. I to je ono što zaista mislim da se dopada najširem, na onaj najpozitivniji način, najširem opsegu publike. Стефан, ви благодарам за времето и се надевам ќе најдете некој со 100 тегли ајвар. Da, jedva čekam, moram da isprazim samo kofer, da napravim mesto. Hvala i vama.